Obwahati amatungo mu Kabarore tigari kwikizibwa kutambuzibwa kandi abarisa n'abashubuzi b'amatungo nabashabwa kukuratira ebiragiro obw'abebembezi barukoro gwabo. Tusobora okwikara twarolera ente zona nizifwa icyo kugambira kwanze turiza akasumukano karantini yakasumuka kemuno kakuba tukwataniza tukwica kumara n'umwezi n'ebyo bigireho so tugumisirize turinda amagana gaitu tuyikale tutayina kizibu. Abarisa n'abashubuzi hona nabo nubashabwa okugumisiriza ahabwe nshongeji cyamanano kino nikitalibanisa kizira akasumi akabi abana bajagaruka mu masomero abantu batunda ente zabo n'ibindi kuri abana bagenda mu masomero bitatu bayizira karantini ni nsaba tugigumisiriza. Amagomboro gariyo nigateganisibwe ndwareji harimo Busoro, Hakibare, Kibasi, Kabende, Kicwamba, Harugongo, Kasenda, Karangura, Mugusu hamwe na za town councils nka Kijura, Kiko hamwe na Mugusu. Mu district ya Kabarole tutungire ekigwererezi cy'oburwaire bwa ejwa runkarusu Urungereza mbageta foot and mouth disease. Oburero bukayija nente za saziro mbwire bwa Christmas ya mwaka obuhaire abakinzaji abalesirente kurugambikare bina quarantine ya letera sana 20 zaiti kurwara. Chairman wa Buhinga nashabe byo kwerinda nabakuru b'entebe zo kubanza okutoma nkora amateka gatirweho okurwanisa ndwareji. Yesaba ba LC2s, yesaba ba Gomborozi, yesaba ba Gisozi, yesaba ba polisi ahirwoku tukwatanize okurora ente ntama n'embuzi twabikiriza kurubata kasumukano ubutwino burwaire kwa kara. Gasha kwa Jonan Singwiri.